الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Kamis tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan 21 Desember 2023 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Muhammad Akbar Al-Anmi dan imam dipimpin oleh Ustadz Haji Rusli Naning. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan Kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah yang berada di saf pertama untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapat dan lurus sab. Allahu Akbar. Allah. Dinda juga terus. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا الله الله أكبر بسم الله إياك نعبد اهدنا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر وارحم الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد إياك نعبد غير المغضوب عليهم الله أكبر سبحان ربنا سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر وارحم الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر التحية السلام عليكم أشهد أن لا أنه اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل
كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير اللهم اجنا من النار 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 سلمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم بالله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم إلهي ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين لكن وبنعمتنا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تواسع بها لنا الرزق وتحسن بها عين الأخلاق وعلى وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به اللقات وتنفرج بالقرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اهدنا هداية المهتدين اللهم اهدنا هداية الصابرين اللهم اهدنا هداية المتقين اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من كرامة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثقل الفاتحة بسر الفاتحة وبنور الفاتحة بكرامة الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وارزقنا صحة وعافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا نائب الملأ يا الله يا نائب الملأ يا رحمن يا نائب الملأ يا رحيم من قبل الدنيا والآخرة. لا الله بها سبحانك الله وتحياتهم بها سلام وآخر من رب العالمين صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا وصلاح البدن طابت النفس إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين القربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والدينا ولد الحاضرين ومشايخنا ومعلمنا وعن تلاميذنا وأنباتنا وأنبات المسلمين ذي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح المؤسسة المسجد الأقوم ومن ببنائه ومعلم به ومضافته وجماعته خصوصا إلى رسول محمود أدارودين الأول والثاني وذريتهما وإلى أرواح أنبات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مستعلم النور وإلى أرواح ولي صنع وإلى أرواح ساداتنا الصوفية وجميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة أن الله يحفظنا وسلمنا وأهلنا والدينا أزواجنا أولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر الخلق أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن جميع الشرور في السفر والحضر ثم إلى روح سيدنا الإمام العلامة الشيخ أحمد المرزوقي والديه من شيخ تلاميذه وجوجه الأحباء وإلى أرواح ما يأتي من جهة يا مسك ما مسك محمود شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له في الأرض والسماء أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم لقائه. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار عليه الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. أما بعد.
Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Agung yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita bentukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Mas sekalian, sekarang kita sampai kepada iman kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Arba'atun min kutubin tafsiluha, ada 4 kitab. Ada 4 kitab yang Allah turunkan. Perinciannya ialah Tauratu Musa bil huda tanziluha. Taurat kepada Musa yang diturunkan dengan petunjuknya. Zabur Daud wa Injilu ala. Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Injil kepada Isa dan Furqan yaitu Al-Quran kepada sebaik-baik kaum yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, setiap orang yang mukallaf, orang yang mukallaf ini orang yang muslim yang sudah agil baligh, yang sudah baligh, agil baligh, agil berakal baligh, sudah sampai waktunya. Wajib untuk meyakini, mengiktikadkan, mempercayai dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, jadi kita sebagai orang muslim yang mukallaf wajib mempercayai, wajib meyakini, mengiktikadkan dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Hadirin, ada 4 kitab yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, yaitu Taurat. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Taurat. Pertanyaannya, masih ada kitab Taurat? Katik lagi yang asli. Kita cuma diwajibkan mengimani, mempercayai Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah, kalaupun ada kitab Taurat yang ada ini, kita tidak diwajibkan untuk mengamalkan isinya. Cuman wajib mengimani, mempercayai memang Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Itu saja. Andai kata ada kitab Taurat misalnya, apa kita wajib mengamalkannya? Tidak. Cuman wajib mengimani. Kemudian yang kedua, Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini itu tidak berisi mengenai tentang hukum. Hukum untuk Nabi Daud dan umatnya itu mengikuti hukum yang Allah tetapkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur itu hanya berisi kata-kata hikmah dan nasihat. Jadi di kitab Zabur tidak ada mengenai tentang ahkam syar'iyah. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam.
Nah, jadi kita umat Islam wajib mengimani, meyakini, mengiktikadkan, mempercayai memang Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalaupun ada Injil sekarang ini, kita cuman hadirin mengimani kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada waktu itu. Yang ada sekarang ini tidak. Menurut kita, kitab Injil yang ada sekarang ini bukan kitab yang asli yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi kita tak usahlah kalau nak kata kepentingan untuk apa kalau kita nak beli Injil, nak kita buka, nak kita pelajari untuk apa? Atau kitab-kitab yang lain, kitab-kitab suci agama lain untuk apa? Kecuali kalau kita memang sedang ada penelitian, ada perbandingan misalnya sesuai dengan pendidikan kita, boleh baik. Mungkin kita ada kata penting, mohon maaf macam jemaah kita ni, apalah kata faedah, lebih baik buka Quran baca, boleh pahala. Baca Injil boleh pahala tak? Tidak. Baca kitab-kitab suci agama lain boleh pahala? Tidak. Jadi waktu kita habis sekian menit, sekian jam membuka atau membaca kitab-kitab suci yang ada dalam agama lain, itu sia-sia baik. Lebih baik kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Walaupun satu ayat yang kita baca Al-Quran ada nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai himbauan kepada jemaah yang tidak ada hubungan dengan pendidikannya, dengan tugasnya. Tak usahlah kita baca kitab-kitab suci yang lain. Termasuk juga kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat, kitab Zabur atau kitab Injil, tak usah. Yang kalau nak kita baca, bukalah Al-Quran. Ngerti tak ngerti, faham tak faham, baca Al-Quran. Kehebatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran hadirin, keistimewaan kitab Al-Quran ketika kita baca Al-Quran ini, walaupun kita tidak ngerti, tidak tahu apa artinya, apa tafsirnya, tetap dapat pahala. Atau kita mendengar, tetap dapat pahala. Selain Al-Quran tidak. Makanya kalau di masjid kita, di musala kita ada tulisan kaligrafi, ini aku sarankan tulislah kaligrafi ayat Al-Quran yang mudah dibaca oleh jemaah. Jangan agak sulit, agak bingung, apalah ni tulisannya ni, apalah bacaannya, apalah kalimatnya ni. Ada kan yang kurang apa? Ya orang awam kurang jelas tulisan itu. Karena dia pakai metode apa, kaligrafi dan sebagainya. Tapi kalau saran aku, kagetnya kalau di masjid kita, di musola kita nak dibikin kaligrafi seperti Masjid Agung ini, tulislah ayat-ayat Al-Quran itu dengan tulisan-tulisan yang jelas, tulisan-tulisan yang ada contoh dalam Al-Quran itu. Supaya apa? Supaya orang masuk masjid, masuk musola, dia melihat ada tulisan kaligrafi Al-Quran, dia bisa membacanya. Dan lebih abdul lagi ada di bawahnya tu tulis artinya pula. Sudah kita tuliskan ayatnya, tuliskan pula surah apa, ayat berapa, kemudian di bawahnya tulis artinya. Wah, itu jadi yang masuk masjid kita, masuk musola kita, dia dapat pahala. Baca ayat Al-Quran yang tertulis di masjid kita atau di musola kita itu, kemudian plus nambah ilmunya lagi. Dia tahu ayat ini terdapat dalam surah apa, ayat yang keberapa, dan dia tahu artinya. Jadi banyak faedah. Tapi kalau tulisan ini yang tak jelas ya, menurut kita orang awam ini, dan kita tak tahu yang mana pangkal, yang mana tengah, mana ujungnya ini. Yang mangsa pening masuk masjid tengok tulisan tambah pening lagi. Kepala lah pening masuk masjid nak dapat tenang rupanya, tak terbaca kaligrafi itu tambah pening lagi dia. Kan tak ada ngerti. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi Al-Quran adalah kitab penyempurna, pemungkas dari kitab yang ada. Jadi yang 3 itu Taurat, Zabur, Injil, cuman kita wajib mengimaninya, mempercayainya bahwasanya memang benar Allah telah menurunkan kitab itu kepada para nabi dan rasulnya. Ya, misalnya kita punya kawan, dia nyodor ke ini kitab Taurat nih, ini kitab Zabur, ini kitab Injil, ini kan kitab suci umat Islam juga. Yang wajib kami, ya benar, kami cuman diperintahkan mengimani, mempercayai, meyakini kitab suci yang Allah turun kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Al-Quran. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengamalkan isinya, kalaupun masih ada yang asli. Namun kepercayaan kita, kitab-kitab yang ada sekarang ini itu sudah tidak asli lagi. Hadirin, selain kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, ada juga yang namanya suhuf. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Lalu ada suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Al-Kalim, siapa Al-Kalim? Nabi Musa alaihi salam. Al-Khalil artinya Khalilullah, kekasih Allah. Al-Kalim maksudnya Kalimullah. Apa arti Kalimullah? Orang yang diajak langsung ngomong oleh Allah. Itu Nabi Musa alaihi salam. Jadi salah satu kelebihan kemuliaan Nabi Allah Musa, beliau bisa berdialog langsung dengan Allah. Makanya gelar yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah Kalimullah. Nabi yang bisa langsung ngomong dengan Allah. Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa takliman. Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan beberapa perkataan. Hadirin, setiap orang mukallaf wajib juga meyakini bahwa Allah telah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu dalilnya. Jadi sungguh telah beruntung orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Namun kamu, yaitu orang-orang kafir, lebih memilih kehidupan duniawi, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini semua benar-benar terdapat di dalam suhuf yang pertama, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Surah Al-A'la ayat 14-19. Hadirin, suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi suhuf wahyu Allah juga, tapi tidak dibukukan seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Cuma lembaran-lembaran yang terpisah. Di dalam hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada, yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam dapat juga suhuf, yaitu 10 suhuf. Allah turunkan kepada Nabi Adam 10 suhuf. Kemudian Nabi Syis, anak Nabi Adam, ada 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris 30 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam 10 suhuf. Nabi Musa ada 10 suhuf. Nah, ini hebat Nabi Allah Musa. Sudah diangkat menjadi nabi, jadi rasul, dapat mukjizat, tongkat bisa jadi ulo naga, bisa membelah lautan. Kemudian dimuliakan oleh Allah lagi, bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi kitab Taurat plus dapat suhuf lagi. Wah, luar biasa Nabi Allah Musa alaihissalam.
Jadi nabi-nabi yang lain tidak. Nabi yang lain paling dapat suhuf. Suhuf baik seperti Nabi Adam cuma dapat suhuf, tidak dapat kitab. Nabi Syis dapat suhuf, tidak dapat kitab. Nabi Idris dapat suhuf, tidak dapat kitab. Nabi Ibrahim dapat suhuf, tidak dapat kitab. Tapi Nabi Allah Musa AS dapat 10 suhuf dan dapat kitab. Taurat. Jadi kalau kita jumlahkan, Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Syis 50 suhuf. Apa itu? 60. Kemudian Nabi Idris ada 30. 90. Nabi Ibrahim ada 10. Berarti 100. Nabi Musa ada 10 suhuf, 110 suhuf. 110 suhuf, 4 kitab. Ada sekalian. Nah, jadi semua suhuf-suhuf yang berjumlah 110 suhuf itu sudah selesai. Tidak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kemana itu? Nah, yang ada, yang kekal sampai hari kiamat, yang wajib kita imani dan kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai pedoman, hadirin, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan alhamdulillah sampai sekarang Al-Qur'an masih ada. Beruntunglah bagi orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kemudian dia sudah pandai membaca Al-Quran, lalu Allah mudahkan lagi bagi dia untuk selalu membaca Al-Quran. Kelebihan Al-Quran, hadirin, dengan buku-buku, kitab-kitab yang lain, kita tak pernah malak, tak pernah bosan membacanya atau mendengarkan ayat-ayat itu. Beda dengan buku-buku yang kalau kita baca buku sekali, 2 kali, tamat, ulang lagi, malas kita. Atau kalau berulang-ulang kita dengar misal lagu, musik kan, berulang-ulang malak kita. Tapi kalau Al-Quran tak pernah malak, tak pernah bosan. Contohnya dalam solat kita baca suratul Fatihah. Kalau solat 5 waktu 17 rakaat, berarti 17 kali kita baca Al-Fatihah. Tidak malak. Ditambah lagi dengan solat-solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyahnya, solat tahiyatul masjid, belum lagi solat duha, solat tahajud, belum lagi dalam acara-acara resmi dibuka dengan baca suratul Fatihah. Oh, luar biasa. Sudah berapa kali ini baca Al-Fatihah? Mungkin ratusan ribu, mungkin lebih dari itu ada sekalian. Tapi yang jelas sampai detik ini kita tak pernah bosan, tak pernah malak membaca suratul Fatihah atau mendengarkan orang membaca suratul Fatihah. Dan termasuk surah atau ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Ini kehebatan Al-Quran. Dan kalau kita membaca Al-Quran itu cuma nak 1 ayat baik, hanya nambah lagi 2 ayat. Hanya setengah mikro. Nak baca setengah mikro, 1 mikro. Dari 1 mikro, 2 mikro. Tadi nak baca cuma sehalaman, baik aja 2 halaman. Tadi nak baca 1 lembar, 2 lembar. Bahkan tadinya cuma nak baca setengah juz, baik aja 1 juz. Pernah 2 juz, 3 juz. Ini kehebatan. Masya Allah. Luar biasa. Jadi Al-Quran Allah turunkan bukan hanya untuk kita baca, tapi lebih daripada itu untuk kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kita jadikan sebagai imam, sebagai pedoman. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maksudnya dia mengamalkan isi kandungannya, Al-Quran dijadikan petunjuk dalam kehidupannya, orang itu dipastikan hidupnya bakal selamat. Bukan hanya di dunia, bakal sampai nanti di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dan semua keluarga kita dijadikan oleh Allah ahlul Quran, orang-orang yang sangat mencintai Al-Quran dan selalu memperhatikan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura. Wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban wa barakan midrara. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adara kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma nafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalif wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa balib Darussalam khassa
wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.